najljepše što vam se dogodilo? To što mi se dimnjak naselio na trosjed na drugom katu, eto, to je najljepše. Užas. Super. Zapravo. Odlično. Kakva je? Turbulentna i jedva čekamo 2021. Da. Neka ode što prije. Izazovna. Joj, teška. Zadovoljava. Je li bilo više dobrih stvari ili loših? Pa dosta to složilo dobro. Pa sve mi se poremetilo. I posao, i stan, i sve. Nema šta mi se nije poremetilo. Ja čekam kraj, iskreno. Nešto lijepo. Pa baš i ne. Baš nije se ništa lijepo. Nije se nitko rodio. Ne, ostala sam bez posla, razbola, imala sam 2 mjeseca problema sa zdravljem. Ja sam imala 3 smrtna slučajeva u obitelji, boleština koje kakvih. Možda će mi firma otići u stečaj, tako da nije baš neka ode što prije. Meni je bila izazovna, sad subjektivno je to, zato što mi je donijela neke nove stvari. Zbog pandemije i svega bili smo prisiljeni raditi neke stvari koje do sad nismo možda, kao što je na primjer biti u izolaciji. Ja vam poremetilo to neke planove ili je donijelo nešto drugo? Pa je, da, ali mislim svima je tako da nisam se previše nešto stresirala oko toga jer šta, to je život. Nije baš bajno. Operacija nešto sam imao, pa onda čerka imala operaciju, pa potres, pa korona, pa hoću produžiti ugovor, neću, hoću dobiti to. Jedva čekam da doći, iskreno. A svima je teška, na muke i zapravo mi smo tu iz centra pa smo imali dodatne štete i tako osim posla i štete. Kaj, pomirit se tako kak je, jedino potres nas je malo više, to nas je zamirilo, to da, ali ovo drugo mislim da nije baš uobičajeno i drugčije i prilagođavamo se još uvijek, ali mislim da se čovjek na sve navikne onak s vremenom. Neke stvari je donijelo, neke stvari oduzelo, ali u principu šta sad? Šta vam je najljepše što vam se dogodilo? Pa dobro, nešto na poslovnom planu naravno, ali nešto onda opet ne. Pa kao više si se posvetio što su vjerojatno već svi rekli, izlazani odgovor o ljudima, više o komunikaciji, druženja, tako da je to taj dio. Nije bila baš najbolja, eto, bio onaj lockdown tamo kad 3-4 mjesecu i tako, onda svi se uljenili pa se sad polako sve vraća na normalu, nadamo se i bit će bolje. Pa bilo je malo kaotično, ali i dobrog i lošeg, ali okej je. Da, izvukli smo se nekako, mislim da nas ne treba to da nam ne treba srušiti duhe, to sad tu neka, neću reći neka pandemija jer to nije mala stvar, ali da unatoč tome da ima dosta stvari, lijepih stvari kojima se trebamo nadati, veseliti, lijepi danas dan i treba uživati u tome. Show must go on, da trebamo nastaviti dalje. Samo da je zdravlja, a ostalo kako bude.